Halo gengs, good morning, waktu Irlandia. Nah, karena hari ini hari terakhir kita ada di negara ini, dan tepatnya kita lagi ada di kota Dublin. Kota Dublin ini adalah ibu kotanya negara Irlandia. So, karena ini hari terakhir, kita bakal nge-explore kota Dublin ini. Jadi kalau kalian juga mau lihat kira-kira kayak gimana sih kota ini, kota Dublin ini, jadi ikutin terus, keep on watching. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Turis office-nya di sini. Jadi kalau kalian mau cari informasi tentang kota ini atau kalian mau nitip koper kalian selama kalian jalan, jadi kalian bisa nitip di sini. Itu cuma harga 3 euro per koper. Gue suka banget sama kota ini. Sekilas sih mirip-mirip sama kota London. Dan di samping orang-orangnya juga berbahasa Inggris, enak, jadi nggak gampang hilang gitu, maksudnya nggak bakal nyasar. Terus juga lebih enak lagi, orangnya juga ramah-ramah. Dan gue suka banget sama setiap bangunan yang ada di sini. Bener-bener kayak warna-warna itu warna-warni, dari mulai kafe sampai restoran. Terus pokoknya tempat-tempat store-store di sini tuh lucu banget warna-warnanya, kayak warna-warna pastel. Jadi ini salah satu bar terkenal di sini, namanya Temple Bar, yang warna merah ini. Lihat deh, lucu banget kan, parah. Bener-bener instagramable spot foto. So, kalau kalian kesini wajib banget ngunjungin ini keren banget sumpah. Halo Bang Jamenudin Ajalepik Janjanudin. Kamu lagi di mana? Lagi di Dublin. Di Dublin. Kamu lagi di Dublin. Is it good? The place? It is. It's warmer than Stockholm. Yeah, so what do you think about this place, this city, this area? It's so small. It's really nice. Easy to walk. Yeah, and you know, People are really friendly. yeah, exactly. And also it reminds me of London, you know. Just
is much smaller. Yeah, but I think every Chill. street in every corner is like good places for taking picture, especially someone like me who want taking picture for Instagram. Instagrammable. Yeah, Instagrammable spot foto. Ini salah satu gereja katedral di kota ini. Menurut gue tuh mirip-mirip kayak castle di fairy tale gitu, tau gak sih? Keren banget. Gue paling suka sama bangunan-bangunan model kayak di ala-ala Disney gitu. Cantik ya. Nah, untuk kalian yang suka minum alkohol, khususnya itu bir, Guinness ini tuh terkenal banget di sini karena asalnya dari Irlandia. Jadi kalau kalian kesini yang suka minum, kalian bakalan puas banget karena langsung minum di pusatnya. Nah, ini dia castle. Ini salah satu istana di kota ini. So, mari kita lihat ke dalam. Oh, ini apa, jembatannya mirip-mirip kayak di Macau ya, yang syutingnya si Lee Min Ho di drama BFF itu, Boy Over Flowers. Bukan BFF deh, apa sih namanya? Nah, ini dia castle-nya. Besar ya. My prince. Oh, ini Prince Jamet. Wait, My. What? Irish. Irish TV. Ada Korean resto di sini. Dan menunya juga komplit ya. Wah elah. Aduh. Narsis lo, gua video. Narsis banget. Ya Allah ya Robby this one. Ya disangka senyum ya. Sangka foto ya. Salah satu university yang terkenal yang ada di kota ini. Gila, keren sih ini kampusnya. Gue kalau kuliah di tempat kayak gini, wah betah. Iya tuh, gede banget, gila, luas banget. I met with Captain Farrell and his money he was counting. First produced me pistol and then produced me rapier. Saying stand to live. Guys, katanya kampus ini tuh terkenal karena ada salah satu buku yang bikin terkenal. I counted on his morning and it made a pretty penny. I put it in my pocket and I took it home to Jenny. Child answers door that she never could deceive me. But the devil tell the woman falling never can be easy. Push a ring to my doom to my dam. What called the daddy ho? What called the daddy ho? There's whiskey in the jar. Jibbity-doo, it's all sabity-doo, rolling down dabity-doo-doo. Jibbity-doo, light-dum, dabity-doo, down, 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 down.
she was, and for sure it won't no wonder. But Jenny blew me church, and she filled the map with water. The sand and Captain Pharaoh to be ready for the slaughter. She ring to me doom to me dam. What call the daddy ho? What call the daddy ho? There's whiskey in the jar. Was early in the morning as they poured in roads to travel. Up cans of a food man and like wines, Captain Pharaoh. Curse produced my pistol, for she's starting to wave a rapier. I dumped to the water and someone prisoner was taken. Bahkan di kampus ini ada restorannya dong, fancy banget cuy. Restoran buat langsing. Ini restoran itu. Wow. It is the main street there. So this is the main street of Dublin. Sekarang gue lagi ada di Bandara Dublin dan kita bakalan terbang ke lokasi selanjutnya, lokasi selanjutnya. Jadi kita bakalan terbang ke Porto, Portugal. Jadi sekarang kita lagi nunggu penerbangan selanjutnya itu sekitar jam 8 malam dan sekarang kayaknya masih jam, pokoknya kita nunggu sekitaran sejaman lagi lah kira-kira. So sampai ketemu di Portugal, Porto. Thank you for watching.